Danke bafethu, sokuqeda ukuphuma ama-reports ukuthi Orlando Pirates iqeda ukusayina i-player uNkosikhona Ndaba laphana ku-Richards Bay yabo. Orlando Pirates ke sekuconfirmiwe ukuthi imsayinile ngempela lela player lela elizojoina isizini mayiqala lena entsha yabona. So i-Orlando Pirates ke njengoba isasearcha for ucoach omusha uzoreplace uJose Rivero, ezimnyama ngenkani sebefikile vele ku-market basayina ama-player, sebaqalile ngempela ukuwasayina yabo. So akwaziwa ukuthi imaphi ama-players azohlala ku-Orlando Pirates because kuthiwa amaningi ama-player vele ama-contracts aya-expire, so kuzoba nzima kakhulu ukuthi ukwazi isquad saku-Orlando Pirates next season. But-ke uNdaba waku-Richards Bay laphana i-done deal uya ku-Orlando Pirates isizini mayiqala yabona. So ama-reports athi-ke i-Pirates seyiconcludile i-deal ne-Richards Bay over i-transfer ye-left back yabona, laphana elidlale kahle kakhulu kusizini, and then bakwazi ukuthi Orlando Pirates bambheke umfana laphana ona-22 udlale kahle kakhulu laphana ku-Richards Bay. Orlando Pirates yabona ukuthi ayimthathe ngempela umfana laphana yabo. So lo mfana lona uNdaba kuthiwa ufike nje 2023 laphana ku-first team bampromota from ilo i-Diski Challenge side yabo yabo. So mawubheka kahle i-story sakaNdaba ukuthi ku-senior udlalena ama-game, uqale ukudlala nge-11 December same year kusho 2023 lapho adlala khona against i-Royal AM eHarry Gwala. KZN born defender udlale ama-matches awu-41 kuwo wonke ama-competitions for i-Richards Bay since wapromotiwa lapha nomfana. So i-Richards Bay defender ke njengoba kuyabonakala ukuthi Orlando Pirates captain vele ayisekho, but asiqhubekeni nendaba kaNdaba njengoba ubani uMayela uyohambayo. uNdaba ke nje uyasayina lapha ku-Orlando Pirates ukuthi abooste i-left back, njengoba sazi ukuthi i-captain ye-Orlando Pirates u-Innocent Mayela ngeke adlale next season yabo, njengoba kureport ukuthi umfana uyahamba, uyayeka ukudlala noma ujoina i-backroom staff like labantu laba ku-Orlando Pirates abathatha ama-decisions. So uMayela ke i-contract yakhe iphele noma iyaphela ngo-end of June. Sika-struggle kakhulu ngempela ukuthi athole i-game time laphana ku-Orlando Pirates yabo. So naye ku-interview wakhuluma vele ukuthi bheka ibhola ngeke ulidlale forever yabo, so kumele umake sure ukuthi ulungisa into zakho, nanokuthi opportunity enye mayizipresent ukuthi ungakwazi ukwenza 1 2 3 uyithathe ngezandla zo-2 laphana ku-Orlando Pirates. uPaseka Mako yabo isikhathi esiningi uyodlala, unokudlala lapha ku-left back naye, uDean Hotto naye uyadlala ku-left back. uMayela ke yena ke beka ku-bench ke isizini yonke nje azange adlale. So nakuMakho naye uyastruggle ngama-injuries isizini, udlala ama-matches awu-26 in all competition, but bombona uMakho lapho uyadlala, so utshentshisana noHotto laphana, but abanayo i-stable left back abathi bangayithemba, yingakho bayele phansi e-KZN ku-Richards Bay bathola ke umfana laphana uNdaba. Sithemba ukuthi uNdaba mejoni Orlando Pirates uzokwazi ngempela kuyi-stabilize laphana i-left back ku-Orlando Pirates, nanokuthi azibonakalise njengoba yambona ukuthi sasemncane, kusho ukuthi i-current and future ye-Orlando Pirates laphana ku-left back. Orlando Pirates isayina umfana omncane because bafuna uku-investa isikhathi eside, bayazi ukuthi uzodlala for iminyaka laphana mezokwazi ukudlala kahle laphana i-left back yabo. So congratulations for uNdaba ukuthi asuke ku-team yase-KZN sejoyine ezimnyama ngenkani zikamagebhula ezagebhula umhlaba kamasipala. Congratulations to umfana ukuthi agcina afikile naye ku-Orlando Pirates. Baningi kakhulu abadlala around the country abafisayo ukudlalela ama-team afana no-Orlando Pirates or Kaizer Chiefs, but-ke kuba nzima kakhulu. nangu uNdaba we-Richards Bay sefikile kwezimnyama. Danko bafowethu.